inzego zishinzwe kuzimya inkongi ziri mu kazi katoroshye mu bihugu birimo Portugal, Espagne, Ubufaransa, Ubugereki n'ahandi nyuma y'inkongi za hato na hato zatewe n'ubwiyongere bukabije bw'ubushyuhe muri icyo gice cyo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Uburayi. Ni ubushyuhe bugeze kuri °C -47 mu bihugu nka Portugal, 45 muri Espagne n'ahandi, ku buryo byabaye ngombwa ko abaturage babarirwa mu bihumbi bahungishwa. Nko muri Portugal, ubuyobozi bwatangaje ko ibintu bimeze nabi ndetse ko nta cyizere cy'uko ubushyuhe bugiye kugabanyuka mu minsi ya vuba. Muri iki cyumweru abantu 2 bishwe n'ubushyuhe muri Portugal, abasaga 60 barakomereka mu gihe hegitari zisaga 1500 z'amashyamba zahiye. Ubaze umwaka wose muri icyo gihugu hegitari 39,550 zimaze gushya kubera inkongi zitewe n'ubushyuhe budasanzwe. Minisiteri y'ubuzima muri Portugal iherutse gutangaza ko hagati ya tariki 7 na 13 Nyakanga abantu 238 bishwe n'ubushyuhe bukabije, by'umwihariko abageze mu zabukuru basanganywe ibindi bibazo by'uburwayi. Leta ya Espagne imaze iminsi mu bukangurambaga isaba abaturage kwitwararika nyuma y'aho mu duce tumwe na tumwe ubushyuhe bugeze kuri °C-44. Abasirikare basaga 600 boherejwe gufasha inzego zishinzwe kuzimya umuriro zarushijwe imbaraga n'inkongi za hato na hato mu gihugu. Espagne yatangaje ko abantu 360 bamaze gupfa impfu zifite aho zihuriye n'ubushyuhe, nko kuwa gatanu hapfuye abantu 123. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.